Tiragalo tseo di bakileng polao ya motshwaradino wa Bafana Senzo Meyiwa ka 2014 di santse di batlisisiwa kwa kgotlhatshekelo kgolo ya Pretoria. Ga go ise go totobale gore go diragetse eng kwa legaeng la ga mmaagwe Kelly Khumalo kwa Vosloorus, fela puso e dumela fa e le kgotoso e foloditseng. Le fa go le jalo, Mmueledi ba balatofatswa ga ba dumalane le seno, mme ba botsolotsa mo go tseneletseng go tlhakatlhakangwa ga lefelo la tiragalo. Mmueledi wa molatofatswa wa botlhano o buisitse bopaki jwa paki nngwe jo bo tlhalosang fa lefelo la tiragalo le phepafaditswe pele mapodisi a fitlha. When my mother was asking that why Mapiri was tidying up, she responded that she doesn't want people to see that they were drinking. Paki ya ntlha ya puso Sergeant Thabo Mosia o ntse a botsolotswa ka seo a se boneng fa a goroga kwa lefelong la tiragalo. Is it not because the crime scene, remember earlier on, Mr. Mosia had been cleaned by a witness who arrived at the scene before you arrived? Kolo e go begwang e le yona e bolaileng Meyiwa e fitlhetswe kwa lefelong la tiragalo. Le fa go le jalo, Mmueledi ba botsoloditse gore e bonelweng. The bullet projectile that was recovered from the crime scene, it was recovered after the crime scene had been contaminated. It was recovered after you had been there for the first time and did not find it, and only to find it on the second time visit. Advocate Mshololo o latofaditse Mosia ka go tlhakatlhakanya bosupi. We were still tampering with these exhibits. That is why you delayed in entering them in the exhibit registry. Utlisise gore nka sitisa bopaki bodima mosebetsi o ke nang le boikarabelo go ona ska ha ke le mo ka ra le khotla le ke araba dipotso tse ka teng. Morero ono o buseditswe morago go fitla ka moso morago go sa dire sentle ga se diriswa sa kgatiso.